Rigichitha mugwanja chiongo chitha kura kundethi na mbere kuraitha uri muraithiri wa Meru TV wirigiro bwakwa ati mano thite na mbere kwa we na ntu imbega na nkirigagira ati gutinda bwega na gitio kini na bitigire nko ati ogeni kirimetha yetu ya ndeto niu kagwithira bambitaga ni famina zo kimathi na chietu na chetu achiambiria kagitania ka ado chiambiria na wakome na ara roirorera na ara karibu gontu kopethe tu bakina mbere kwa bakebu magiria na kumeneria MCA wa Wontoko nontu bakoina mbere kwegwa kibatigire nyuma kirimirandi ya uthi na mbere arende bethiritwe bakina mbere kwa bakitheta nontu mirandi mwanya irayithiritwe kionekana kwegwa gitigwa nyuma mwandiki wetu wa ndeto muri wa Charity nawe na ribo akari bakuma adwire rwarera gwakome gichikumbunge kia bore ne bachumeritie na guteta bonene ni jonto bakothokanga kwa barabara yetu radiu bakiorotera kia MCA wao na gavana Kawira Mwangaza onde muturio ntureje na ituthuri sana ikithinji na mama uo gwetwa Speed 500 turenda kuvuga atiri turi anturi bagwa kome erieji kithinji neje kinya maguru atege ura igari bikugwa aje bobongwa ekuru mama beka matona igari bya ng'ombe ana batumba gwita skuru kwe barabara karabati kwenda kana ijire ateje nyota kuma thurirwe na no bo twire twite 500 kilometers per hour atukuromba tatukuromba nyarire romba neje nyari ungita no ikwawa na itwa muthurire kithinji antu ethra go tunjira barabara ethra ituri mwara karembe atigirire atirikiria ngogiu aiwe I barabara batu aya kaira thina mpe nyakigari ko kumira ithina gari ko watu tindeka utara twetindeka ng'ombe rande o bantu mejo tuikaria sana tute gwire tunya tha inkwari atangwiritwe no ntunya nini ngwa ndankuremerete nini ngwa nkuremerete utitege mande buti jau itotagero itura kombe katwenjiro barabara gite atia imwe inya wataga tira ng'ombe gaikugwa barabara ene arimi ne bachokete bakauga thina iria bagukurukira kumagaria maketha jiao na ana bachukuru na bo bakiona ntukwenda da irio ndi tukurima kuria gaitina aria itunguru na nyanya na mbembe indi kaikurira mundene na aria itiumba kumira na nginya ana bachukuru rere bakuretwo na ngari cia skuru ana bagaitina aria bekagwa barabareni na bangi bareta kilomita 2 kana 3 na aria kana gekwa 11 kana 9 kare kinya kuria nja 12 batu tuthuri muno injira yetu batu ana inya batu kona kumarira igoro mwana aratobokera mugumba e mistake tungo tutona inya kurugira ruyo rwitonya monkanyo nyomba turiuria tirira tagwakarira kithinji kirimantu jekoni stima bari na bobo akuga stima chirangwa tuiga ni kugitania tutemenya mantu a stima tue eriaje na ego tukaiya tutei stima chirangwa ni kingi biekero birachoka ngabira itowaya stima tu ingwa tukaiya tu surround tote stima tu otebio tole miaka yonde tumara kuringa kura nonto bonto bo baugite mwaka jwangiri jiri 27 MCA wao agakarira mware mwenamo ende kinya kuriunga atariunga kinya ya kuona imbienderaga guku nende atukumwira kithira na kwenda gwitira antu baguku ngugi na kithira na kwenda kwithira ari MCA wetu neje barabara eneji engwate ya kuma twaringire kura buru atumwonera nau nyawa kwa ngwetekete athiritie mama na kithinji ogwe utingo giba kurita 27 no pe ukawenya karembe ore wetu turimira no barabara ya rarama ukoroki ekithinji tikwa otethia tina otethia kabaka kikarembe kithinji bona ne baturi bweta ngai Nairobi anga na atakinya batu tumura 2027 kithinji wende kanorege gokana owa kithinji menyera mono tuku we are numbering you and days ngiripotera Meru TV dako adieto imurigi wa Charity bwega murigi wa Charity no ntobwa riboti inu na nyuma ya kiama kemanda gitare kuga bakago manyuma ya ntu mugwanja na kinya kwandika baro chini ya governor wa county ya Meru ende MCA wabo thogochi ya gaiti Dangrazi Mutea na thiretwa kimira na kugata na kuwata mbaru mandagitari baba na nkurukia thiretwa kimeneria governor wa county ya Meru no ntubwa kurema kuingia awira nebo wa KGF agituma nowe na riboti ino
nyuma ya kiama kia mandagitari kuma kaunti ya Meru kuthithia mucemanio na kuga bakagoma nyuma ya ntuku mugwanja kethira mendekithia jao jatithira jakujurwa ni thirikari ya kaunti ya Meru na gavana wa Meru na ndi ntuku ya narua mathikone ntere cia bothu guchie gatigati MCA wa guntu guku na kinya uria ni mukariri giti wa ugima wa mwiri aja kaunti ya Meru na umirite na kubagwata mbaru daktari betu ibagome bone gantu no tunya turita ara twabethiro tukuga ibakunywa chai botwika lakini thina bakuria kinya bongwa ankuga ibathikirwe nikenda bomba kwithwa bekara bwega tu daktari baba ria kangutu bagoma no kara thina to batwe ni tuto nture ni tuto kona thina iu turi ni daktari betu bonde bethwe becurikairwo ya kubatere na kiu ikio gikura thirikari yetu unde choelde betankara nde koru na gavana mwira kwina daktari baba ibagwitia kuthithirwa ucio kwina nurses ibagwitia kuthithirwa u lakini kiu ikiurite ikietumio kuona mugomo yukienda kuija na arua rojo bangi bakenda kugoma na uningo support mandu jau nkuruki MCA uto na ugite gavana Kawira ni murongo na kinya kuga kubanenkera mbeca ya ugaga ni milioni 15 gutimbeca banenkere gavana eja abwira na ete bamutea 15 million ambwire kuma na rubu ni urongo no kagito gicokwa area 15 million iria icho cieta ikagairwa ambassador 3 million ya tigara 12 ndera gavana mbeca icio tigara egururi ichithithie njira cietu na anturene ndamuoneria njira iria batere kuthithia mbere nyando ekinya tugita toria cigumbe cia njira twero kwino ikwenda gwikira rami na ndi mbeca iria ichiitirwe no tichirio na ndi nkija na reserve to mutea bwinawe no ebo batere kuria mantu janjira boya wambira muteanjire mugambo ne tebui na ninkabuthithiria nae gutikio nkabuthithiria akio so ankwenda obwira kira gikwendera nene county kwina orongo bubwinge bwenderete lakini mwanka thai ndiuga kwenda ko murungu gukarike meito itire yeto ari assembly Meru county assembly nkuruki MCA ujo na kuga kandarathi barenjaga barabara kiri wondi yawe batithirite bakiriwa kinya ndururu nyuma yao kuthithia barabara ciao na kurika njira ngeru iga ndeta nderwa ndoria gavana mbira na ate nkathithia ambira ndio chwe contractor weto baikie njira neriku heu antu baba umete roige baikie njira yao ni thithitwe lakini ndegwetha ge gavana ndamwira contractor ibarathiriria ngugi ambira mbeca icireitwe na riku nau so ini ngutigwa na thina iria na ini ngutigwa nkiura i contractor kiri mantu jegie kumenyera twana MCA ujo na ugite no menyere kana gaku karejere njaga karibu wega katenyiri tetureterwa twicoka cukuru skatiete umunganira shetani ashindwe ana beto ibakarwe ana bari ibakarwe nikenda bombo karabwega no ndu tutimba kuga cases cha teenage pregnancies indabwirire okaire cinge imono ndene Meru county twina abotho go centro twina 20% ukethera aba mami baraba kwewa twana ethera ni aba mami 10 ukethera aba mami bana itwana to kuma 18 years kugitatia kwina ma shetani ashinda kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma. Bwega turikire na riboti ya msimu itongage tutaririe mbura thiete na mbere kwekiura untu mwanya mbura yithiritwe kiringithia anene barabara cia mugi wa mutindo na kinya mathina maria yithiritwe kina mbere kwigua ikireta no gategera mutegeri mwende ni gucionera nandi aja uju ni ndene ya koje aja barabara ya cibitari aria ukuona nandi muntu kakweja nandi airi nikenda nandi akomba nandi kugitiwa ndeje ndio tubuoria kukari na uria kwena thina. Unaweza kuniambia ni kwa nini ninaona unabebwa? Kwa hii maji iko hapa. Kwani hiyo maji ni siweje ni maji gani? Hiyo mtaro imekroki hapa. Okay, na sasa yule umelipishwa pesa ngapi kuvukishwa? 50. Kwa hivyo sasa hapa hivi kuna shida. Kuna shida ya maji hii. Hata hii barabara ipitiki. Na wewe nikikuangalia ninaona nyuma yako ninaona t-shirt. Hebu kubali tu ugeuke pande ya nyuma nione. Hii nyuma ni aje hii? Hii ninaona okay, hii ni Omas Driving School. Sasa wewe kama pengine wewe unafanyaka kazi ya driving? Nafanya kazi ya driving. Unafanya driving. Na kukiwa barabara namna hii, utawezaje kufundisha watu kuendesha gari? Itakuwa ngumu sana. Kwa hivyo usemi wako kwa kaunti yenye inafaa kutengeneza barabara unaambia nini? Na wale wanayestahili kuachipike kwa ajili ya hii kazi, ndio hii barabara iweze watu waweze kupita. Kwa hivyo unaona kuna shida?
Unajua mimi sasa lakini sasa una tabu gani? Eh? Hii ni tabu gani? Na sasa ukisema hujui ni tabu gani? Na tunaambiwa maendeleo ni kabati kaende. Ndio mwenye kabati asipotengeza sheria. Kabati asipotengeza. Sasa tutafanya aje baba? Lakini tunakanyaga maji na kunyesha ni maji uchafu. Si hii ni sewage? Sasa ungesema nini wewe? Ningesema sewage kazi hajatutengezea. Haya. Yangu gania teritu muneno roho la tokalite na miru ije yetu account miru. Ndene tu zona guntu kodari weche tu idongomi. Lai sibitali na motari gurugite rongo kangi na nonda ta kodaria. Abai ke chiko kamatete. Ando yumta mbeta mtenyaro yo tikawetera anja kwawe. Te kaunti undea. Ibo oli mbeta kasabro ngiriki. Nande wachenjia njira nuntu bwai. Wachenjia niki. Kule mwakuna. Kabo gukira gukinyanga siwe njibabu kana ne atia. Na uga tutikwirwa babu akuru ibwe kuga kawira na kuonerwa. Tina jange neja underekia kwithirwa nkiona mbita MC Mwitonga kureterete kuma Meru TV no thimenti. Ibwega niona ni bambetaga ni Famines wa Kimathi bwega no ntuwa kuinambira kwa urekire Meru TV tinda bwega. Cukuru ya St. Agnes Marega turi Marega Mairi kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekea Mikindori. St. Agnes ni cukuru iretongeria kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya ngima. Nande turi na kiguni kiregwe muciari uturi ocurage na mwana okwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na Kenya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia Kenya kire ukinyanirubu wa mutarajo mweru jwa CBC. Chukuri ya tuturi na aritoba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na otiabwa egorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunarereria gana antoa marete kwa ana beto konogo kadhira bate irachine. Pirego tigira ane bo kinya chukuru dha ilio nituto watu na mbacha kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa Januari kire kilasi kia pipi 1 mwaka klasi kia mugwanja no bwetete na mbere. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana mbarije tu nija kuganira mubuko juaku. Kumenya mantu nkuru kiturungie chukuru kano turungie dhimugo kurukira 0725977144. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future.